Mwaramutse abandi mwiriwe abakunzi b'Ikirura TV1. Uyu munsi ni tariki 19 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025. Kuri mikro muri kumwe na Bigizi Justin. Reka tubabwire ingingo z'ingenzi turi buze kurambura uyu munsi. Turaza gukubitira mu mujyi munini wa Minembwe cyangwa se muri territoire ya Minembwe, tuze kubabwira abaturage baho uko bavyutse. Turaza gukomereza ku ndondo ya Bijombo ndetse n'indondo ya Rurambo, amakuru menshi akomeza gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, aho bakomeza kuvuga amakuru menshi atandukanye, ariko turaza kubabwira ukuri kwayo makuru uko byifashe kugeza aya masaha. Turaza gukubitira mu mujyi wa Bibogobogo, nabo tuze kubabwira uko bavyutse. Turaza gukomereza mu mujyi wa Uvira, turebe abanyabuvira nabo uko bamerewe muri aya masaha y'iki gitondo. Tunakomereza mu kiyaya ca Plaine, tuze kureba uko nabo byifashe kugeza aya masaha ya mu gitondo, ndetse dunakubitira mu mujyi wa Bukavu aho guverineri yaraye ashinze kabine yiwe. Nanone turaza gusoreza amakuru yacu mu mujyi wa Goma, tuze kureba aho M23 twirwaneho AFC bashobora kuba berekeje mu mujyi wa Qatar kuza kurebera hamwe aho amasezerano ageze cyangwa se uko byifashe kugeza aya masaha, aho bipfira cyangwa se aho bashobora gukomereza. Ngayo nguko rero mukomeze mube hafi ya radio zanyu, tuze kubana namwe, tuze kubageza amakuru uko bimeze aho hose tuvuye kubabwira. Aka kanya muri Minembwe bavyutse neza, baratekanye, umutekano wabo wifashe neza, aho bavyutse neza, bavyukanye amahoro. Gusa ku munsi w'ejo imvura yaraguye nyinshi cyane, iza kwangiriza amatungo y'abungeri cyangwa se imitungo y'abaturage ba Minembwe. Aho ku munsi w'ejo imvura yaguye mu gace ka Kivumu, ibasha gukubita inkuba, ibasha gukubita inka 19, 17 muri zo zibasha kwasiga ubuzima ku kanya. Inka zibiri muri zo nizo zikiremze, aho zitabasha guhaguruka aho ziryamye. Tukaba dukomeje gutanga mpore ku baturage bose ba Minembwe cyangwa se kuri ku bungeri ba nyirinka bagize ibi byago. Murabizi yuko ubwoko bw'abanyamurenge, inka ku muturage wa Minembwe nibwo butunzi bwiwe, niyo banke yiwe. Rero kuba umuturage wa Minembwe kubura amatungo yiwe angana gutyo ni igihombo kinini cyane. Tukaba twihanganishije uyu muryango wabuze aya matungo. Muri Minembwe bavyutse neza, bafite akanyamuneza kamahoro, bakomeje kugezwaho n'abasore batwirwaneho ndetse n'intare za Sarambwe. Ariko kandi tubibutse ko uyu munsi ku itariki 19 niwo munsi tuzatwibuka nyakwigendera cyangwa se umugaba mukuru w'ingabo zatwirwaneho ariwe Michel Rukundamikanika, ariwo munsi yatabarutseho cyangwa se yajyamiye uko abagabo. Tukaba dukomeje kumwifuriza iruhuko ridashira. Uyu mugabo yari umugabo w'indashikirwa, aho yari umugaba mukuru w'ingabo zatwirwaneho MRDP, ndetse akaba yari n'umuhanuzi, aho yagiye avuga amagambo akomeye cyane kugeza n'ubu ngubu. Abagabo benshi cyangwa se incabwenge nyinshi bakomeza kuvuga ko yari umuhanuzi w'ikirenga, kubera ko amagambo menshi yagiye avuga, yagiye aba, ndetse n'andi ataraba, abantu benshi barayategereje. Ariko kandi yasize atanze nanone n'ihumure ku banyamurenge bose, ku bakunzi batwirwaneho ndetse n'abandi bose batandukanye. Nanone tukaba dukomeje guhumuriza abanyamurenge, cyane cyane abatuye mu misozi miremire y'Umurenge bagize ibi byago, nubwo umwijima wakwiriye isi yose. Ariko kandi dukomeje gutanga mpore cyane cyane kuri aba baherereye mu gace ka Minembwe, kuko niho byabereye. Inkengero za Minembwe duhereye muri Rugezi bazutse neza. Aka kanya tuvugana abantu batuye muri Rugezi, abungeri, amatungo, amadubu ndetse n'intare za Sarambwe bameze neza, umutekano wabo wifashe neza. Nanone dukubitire muri Mukoko naho ndetse hamwe na Pwenzero nabo umutekano wifashe neza, nubwo kandi umwanzi akomeza kwisuganya, ariko kandi umwanzi afite amakuru ahagije ndetse yinoka kubikomeza kumuberaho igihe yigerejeho akaza gutera amadubu ndetse n'intare. Nanone n'irembo rya Gahwera naryo riratuje, riratekanye, ni nyuma yaho ibitero bikomeye cyane byari byabashije kugaba uyu mujyi wa Gahwera. Ariko kandi kugeza aya masaha ya none Gahwera haratekanye, hameze neza, ndetse n'amatungo ahari abungeri bararagira bagacura, kuko umutekano wabo wifashe neza kugeza aya masaha. Nanone na Mikenke naho abaturage baherereye bameze neza, amadubu n'intare ni sawa. Nanone abungeri nabo n'amatungo yabo n'abandi baturage bahasanzwe, kuko
mubizi neza muri Mikenke ubu ngubu haratuwe, hari abantu benshi ndetse n'abanyeshuri aho bari bakomeje ishuri ryabo, ndetse usibye ko ubu ngubu gusa bari mu kiruhuko. Ariko kandi abaturage baherereye muri Mikenke bameze neza, umutekano wabo wifashe neza. Muco hagati reka duhere mu bijabo abungeri, amadubu, intare bahaherereye, umukwiro bameze neza, bose bifashe neza, baraberewe, ndetse aho umwanzi akomeza kuvugwa muri turiya duce, ariko urebye abasore ku rugamba cyangwa se ku mirongo bameze neza, bafite morale yose. Reka dukubitire muri Bijombo aho ingabo za FARDC zikomeje kugenda umunsi ku munsi cyangwa isaha ku isaha, ndetse n'abasirikare b'Abarundi bari baherereye muri Bijombo ubu ngubu bakaba barerekeje ku ndondo yo hagati, aho ngaho niza Gatanga bakomeza iyo ngiyo za Gongwa, n'abandi bakomeza za Mukumba. Rero iyo movement y'izo ngabo cyangwa se iyo movement, urwo ruja n'uruza rw'izo ngabo zikomeje kugenda isaha ku isaha, bikomeje gutera impungenge abaturage baherereye muri iriya ndondo ya za Muramvya n'ahandi hatandukanye ahagituwe, kubera ko izo ngabo ubundi aho zari zisanzwe mu defense yazo ntabwo zakundaga kugenda zizenguruka cyane, ariko kandi ubu ngubu ziragaragara zizigenda cyane kandi zifite n'imizigo yabo. Bivuga yuko bari bimutse, ariko aho bakenda bashinga ibindi birindiro, aho bakomeza bavuga yuko ari ugutangira ingabo zatwirwaneho amadubu ndetse n'intare, kugira ngo abaherereye za Rurambo batazabasha guhura n'abari za Minembwe. Ariko tubibutse yuko ibyo zose bikora ntabwo bishobora guhungabanya na gato n'isegonda n'imwe ku madubu ndetse n'intare, kuko gahunda yabo iyo bihaye gahunda bayigeraho nta nkomyi 100%, kubera yuko ntabashobora kubitanga. Muribuka yuko umugaba w'ingabo Colonel Imanizeze yigeze kuvuga yuko guhangana na FARDC atari ingabo zishobora kumubuza iyo ashaka kugera. Bityo rero nico gihe yigeze kuvuga batarafata umujyi wa Goma, aravuga ngo n'uyu munsi hatabaye iby'amasezerano yashoboraga kuba ageze za Kisangani, kandi muribuka yuko intambara niho yari gitangira. N'uyu munsi amadubu kuba atava mu Rurambo ngo arenge muri Minembwe ntabwo ari kubera FARDC cyangwa Abarundi baherereye hariya mu nzira, ahubwo ni oda batarahabwa yuko bashobora gukora izo muvima zo kuva za Rurambo bikonera baja za Minembwe, cyangwa se bava za Minembwe basubira za Rurambo. Ariko kandi izo ngabo ubwinshi bwazo ntacyo buvuze, kuko ubwinshi bw'ingabo ziri hariya ntabwo buruta ingabo zatsinzwe hariya mu mujyi wa Goma. Bityo rero abaturage ba Rurambo bazutse neza, bameze neza, naho bakomeje kurindirwa umutekano n'amadubu ndetse n'intare. Umutekano muri kariya gace wifashe neza. Tubibutsa yuko aka gace ka Rurambo byifashe neza kubera ko hari abashitsi bari bategerejwe muri kariya gace, ubu ngubu batangiye kurenga ku misozi yejejwe mu karere k'iwabo, aho abana batashe iwabo. Umugaba mukuru w'ingabo zatwirwaneho yasize avuze yuko umwana utashe iwabo ntatungirwa itoroshi. Bityo rero umwanzi yagerageje kuja kwitambika uwo mugambi, ariko kandi ntiyabashe kurushobora kubera ko ari abana baje kuja iwabo, kuko umwana uje iwabo adatungirwa itoroshi. Rero nta buryo wakwimira umuntu uri kuja iwabo. Bityo rero abana b'isezerano, abana b'amahoro, twirwaneho n'amadubu, ariyo madubu ndetse intare za Sarambwe, abo bose bakaba bamaze kugera iyo baza baja, kuko ni iwabo ntagishobora kubimira cyangwa se ngo kibatangire. Muri Bogobogo abaturage baho bazutse neza, nabo imvura imaze nka gatatu irwa, ariko kandi iyo mvura yaguye bayikeneye cyane kubera ko nabo bari mwihinga. Rero iyi mvura ikaba yaraguye, ariko nabo bakaba bamerewe neza cyane kubera ako kavura kabafashije, kuko imyaka yabo ishobora kuzamera kandi ikazerera ku gihe kubera ko yaboneye imvura ku gihe. Umujyi wa Uvira abaturage baherereye bazutse neza, ariko kandi aba baturage ba Uvira nanone bakomeje kwitotombera ingabo nyinshi zikomeje kwisuka muri aka gace. Ariko kandi tubibutse nubwo zikomeza kwisuka, ubu ngubu izindi nyinshi zikomeje gufata imisozi miremire zerekeza ku ndondo yo hagati. Ubu bwinshi bw'izi ngabo zikomeza kuzamuka imisozi miremire ziva mu mujyi wa Uvira, abaturage bakomeje kubyishimira cyane kubera ko ubwinshi bw'izi ngabo zari ziherereye mu mujyi wa Uvira zari bateye impungenge nyinshi cyane, aho bari basigaye bica abaturage umunsi ku munsi bakomeza kubanyaga ibyabo, aho nta muturage wari ugisohokana telefone cyangwa amafaranga ku mufuka kubera ubwinshi bwa ziriya ngabo n'ubujura baba bafite.
kubera ko hagati y'izi ngabo hafi ya zose ni abajura babigize umwuga, kubera ko ni za mayimayi zahoraga mu gihuru, akazi kazo kari ako kunyaga ndetse no kwiba no kwica. Aba rero akaba ari bo perezida wa Congo ariwe Felix Antoine Tshisekedi yazanye kwibarabara kugira ngo bamufashe urugamba. Nanone ingeso zabo ntibigeze bazireka kuko ntibigeze bahugurwa ngo bigishwe kubana n'abaturage neza. Nanone bwa bujura bwabo barabukomeje kugeza uyu munsi wa none, nibwo bakomeje kugaragaza hariya mu mujyi wa Uvira. Ariko tubibutse yuko ingabo nyinshi ubu ngubu zahawe briefing zo kuva mu mujyi wa Uvira ngo bakazaja guhangana n'amadubu ndetse n'intare hariya hejuru mu misozi. Ubu ngubu ingabo nyinshi zari zihaherereye za Kirungwa zikaba zarerekeje ku Ndondo, ndetse izari mu mujyi wa Uvira nazo ubu ngubu zikaba ziherereye kuri iyi misozi ya Kirungwa ndetse na Munanira zerekeza nanone ku Ndondo. Bityo nanone izi ngabo kwiyongera kwazo hariya ku Ndondo bikaba nta kibazo na kimwe biteye amadubu ndetse n'intare, ahubwo gusa bakaba nanone bagiye guhungabanya umutekano w'abaturage baherereye ku Ndondo bari batuye ndetse n'ibyabo. Imitereka y'inka bari bafite hariya ubu ngubu kera bakaba batangiye kugira wasiwasi kubera ubwinshi bw'izi ngabo zatangiye kwiyongera hariya, kuko hafi ya zose nanone ni abajura n'abibyi bakomeye babigize umwuga, abandi n'abicanyi. Rero ubwinshi bw'izi ngabo bashobora kuba biteye impungenge aba baturage bo ku Ndondo, kuko bashobora kuzahungabanya umutekano wabo mu gihe bari bagize igihe kinini bifitiye umutekano ndetse n'amahoro. Bityo nanone reka dukomeze mu ikiyaya cya Plaine cyangwa se muri Plaine de la Ruzizi, aho hose hari ingabo nyinshi za FARDC, ariko abo bose taco bahungabanyije amadubu ndetse n'intare. Ubwinshi bwabo nta nico ushobora gukanga amadubu ndetse n'intare, kubera ko bazi ico gukora kandi bo badakangwa n'ubwinshi bwa FARDC n'abarundi ndetse na FDLR na za mayimayi. Andi makuru dufite nuko hariya mu kiyaya cya Plaine de la Ruzizi hari abacancuro b'abaromaniya baherutse kuja kwatega ibisasu byinshi, aho bateze ibisasu bikomakomeye, ariko kandi amadubu n'intare bakaba babizi neza. Rero ni mu gihe bagiye kubitega batekeza yuko amadubu n'intare bashobora kuzigabiza uriya mujyi wa Uvira. Tubibutse ko umunsi n'umwe gusa bashobora kuzahabwa oda yo gukandagira mu mujyi wa Uvira. Muribuka ijambo rya Colonel Gakufi yabashije kubwira abarundi ndetse n'abambari babo, ababwira yuko aherereye mu gace ka Minembwe. Rero uwo munsi hari amasaha 11:15, aravuga ngo bumuheza oda yo gukandagira mu mujyi wa Uvira nk'ejo haho. Aravuga ngo nk'aya masaha, mbere yuko aya masaha yogera nk'aya ngaya dufite ya saa 11, ushobora kuba nageze kwa Mucepe. Rero ni ukuvuga yuko hariya ku Ndondo nta ngabo na zimwe zishobora guhagarika amadubu n'intare mu gihe zahawe oda yo kugera aho zishaka kuja. Kamanyola na Gatogota umutekano wifashe neza, abaturage baherereye bakomeje kunezerwa n'amahoro bakomeza guhabwa n'amadubu ndetse n'intare. Umujyi wa Nyangezi abaturage baherereye bafite amahoro yose, ni mu gihe Nyangezi nayo yari igize iminsi ikomeza kugabwaho ibitero n'abariya bamayimayi na ziriya nterahamwe na FARDC n'abarundi, ariko kandi ubu ngubu M23 twirwaneho bakaba barirwijeyo ibi bitero byose, ubu ngubu bikaba bigeze kure. Rero abaturage ba Nyangezi kugeza ubu ngubu bameze neza, baratekanye, umutekano wabo wifashe neza. Umujyi wa Bukavu hari itangazo ryaraye risohotse ryasohowe na Guverineri Shombo Patrick, aho yaraye asohoye urutonde rw'abantu benshi bazamufasha muri kabine cyangwa se muri ofisi za kabine yiwe, abo ngabo bakazafatikanya. Tukaba twifurije aba bose babonye iyi mirimo ndetse harimo n'ivukire zo mu misozi miremire ya Minembwe, abo bose tukaba dukomeje kubifuriza akazi keza, kandi umuturage imbere, inda zanyu muzazishire inyuma, kuko ingabo za Gisegeti cyangwa se leta ya Gisegeti yashize inda zayo imbere, abaturage baza ku mwanya w'inyuma. Ariko turizera neza yuko mwebwe atari ko bimeze, abaturage aribo bazaza ku isonga, rero ibyanyu bikazaza bikurikira inyuma. Umujyi wa Goma biravugwa yuko ihuriro rya AFC M23 twirwaneho bashobora gusubira i Doha mu biganiro.
ni mu gihe yuko leta ya Kinshasa yanze kubahiriza bimwe bayisabye, kuko iyo nka M23 twirwaneho bashize mu bikorwa aho barekuye imfungwa za FARDC zirenga 1400 zikaba zaroherejwe mu mujyi wa Kinshasa, ndetse hakaza gufatwa n'abasadeke benshi, abo bose bakaba barasubijwe mu bihugu byabo, ndetse n'abacancuro benshi bakaba barasubijwe iyo bari baje bava. Rero ibi byose bikaba ari bimwe M23 twirwaneho bashize mu bikorwa, ndetse aho barekuye n'umujyi wa Walikale ubu ngubu ukaba ugenzurwa n'ingabo zatsinzwe ku rugamba arizo FARDC ndetse n'abambari bayo. Ariko nanone leta ya Kinshasa bayisaba kuzafungura imfungwa zabo zirenga 700 kugira ngo bigaragaze neza yuko bose bafite ubushake bwo kuba muri aya masezerano, cyangwa se ibizava muri aya masezerano yuko bizabasha gushirwa mu ngiro. Ibi rero leta ya Kinshasa ikaba yarabiteye utwatsi, ahubwo iyo igashaka kuvuga yuko M23 twirwaneho igomba kubanza kuva aho yafashe hose. Ariko rero mu masezerano siko byavugaga, ahubwo byavugaga yuko buri ruhande rugomba kuvaho ibirometero 5 cyangwa se kwigirayo ibirometero 5 kugira ngo hazaze izindi ngabo zidafite aho zibogamiye, kugira ngo zibashe guhagarara hagati yabo, kugira ngo imigwano itazakomeza. Ariko ibyo rero ntibyakozwe, ariko kandi leta ya Kinshasa yakomeje kwinangira cyane ivuga yuko izi mfungwa itazifungura ahubwo batarashira umukono ku masezerano yemeranijwe. Ngayo nguko rero mukomeze mukurikirane Ikirura TV1, ikinyamakuru cyanyu kibagerezaho amakuru ku gihe kandi yizewe atohojwe neza. Rero ibikomeje kubera mu misozi miremire y'Umurenge, yaba ku Ndondo ndetse na za Bibogobogo kugeza mu Minembwe n'inkengero zaho, uko bizoza bigenda kose amakuru y'imvaho cyangwa se uko bizoza bigenda bihinduka, Ikirura TV1 tubabereye maso kugira ngo tubagezeho amakuru yizewe ndetse ku gihe. Ngako rero abakomeje gukora subscribe ndetse n'abandi bakomeje kutwandikira, abo bose dukomeje kubashimira. Murakagira Imana.